y cora gan Ramsey. A fe lithrodd Elliot Evans wrth i orioli hi. Ond mae'r Met yn dŵn y bel yn ôl. Lewis Rhys i mewn i'r cwrs Cosby. Cleisiad Rhys! A Caerdydd Chris Baker oddi ar y postyn. Wel, di capten Met Caerdydd ddim yn sgorio'n aml, ond oedd ond y dim a rhoi'r ymwelwyr ar y blaen y fanna, a bosib ddylia fo wedi canfod cefn yr hwyd. Alex Lang i lawr y cae. Price. Taro bel ymlaen. A mi o'na rhywfaint o ffri ar ôl hynny. Dyfarnwr yn dod ar draws i siarad efo'i gynorthwyydd. Yn ymddangos. Yn ôl stimio'r chwaraewyr, byna rhywun wedi taflu cic. A mae yna gardyn yn mynd i ddod fan hyn. Tom Price, sydd yn gweld cardyn melyn. A mae wedi gweld un cardyn melyn yn barod pnawn yma. A felly mae'r ail felyn yn troi'n goch. George Newell, croesiad Newell. Chydig yr hi gry i Luke Wall. Mae'r cyfle dal yno. Bel yn ôl Nathan Burke. Burke ar draws o Shannon! A Caerdydd Oli Shannon yn cymryd gwiriad ac yn canfod cefn yr hwyd. Mae'r ymwelwyr yn gandryll. Honni, mae gwiriad oddi ar un o chwaraewyr y Bala oddi ma nhw. A bod yna gam sefyll oherwydd hynny. Mae myfyrwyr yn argoeddiedig bod yna gam sefyll. A mae'r dyfarnwr ar ôl trafod y peth yn cytuno fo nhw. Yeah, I thought it was a really good competitive game. Really good Cardiff Met team in the first half. I thought they were the best team in the first 20 minutes. Should have scored when they hit the post. I think it was Baker. And then it was a really, really tough battle. You know, two teams equally competing against each other. Good challenges going in. And then second half, I thought we dominated the game. And then when we started to dominate the game, the lad gets sent off, and I thought that we would have gone on to win it. And then a deflected shot that's gone in the goal has been offside for being called for offside. So it'll be interesting to see what happens with that. And I'm not sure what the ruling is, but I thought it was a really good goal, and we'll see what happens. Ar ôl chi mi lawr I 10 dyn, ddari chi barhau I chwarae mewn ffordd positif, cadarnhaol. Oedd y Bala yn cael lot o'r bel, ond ddari chi ddim shut up shop o gwbl naddo, chi dal yn mynd amdani? Na, dim o gwbl, mae'n bwysig I ni dod mas, a dim eistedd I fewn mewn ffordd yn y Bala, achos na gyd mae'n wneud rhoi'r bel yn y box, yn y box, yn diwedd, maen nhw'n mynd I sgorio. So mae'n bwysig cadw bobl lan ar y cae mor gynt bosib. A dyn ni'n rhaidwyr da fo'r bel, Sam, Lewis, Harry hefyd. Ond ni'n meddwl yn ffantastig heddiw, felly nath ni ceisio Charlie bron y sgorio yn y diwedd dwi'n credu, so dwi'n hapus efo'r pwynt mewn ffordd, ond just fi'n siŵr a beth digwyddodd efo Price am y cyrra'n cwch. You know, the context of the game and the context of the season we're in, to have 30 minutes with only 10 men is credit to the players. The game started off really well in our favour. First 25 minutes I thought we were the dominant side. Probably if we're being critical, Chris probably should score when he's hit the post, but that's where we're at the moment. We're looking for those extra margins to make sure that we are critical ourselves so we can improve, and then in fairness to Bala, they grew into the game and it became a real context there, and I thought it was a good duel all afternoon.